Biya Kamal, Biya Kamal there are malakan yamka nastri altin kontin barwani lingwa semene. Enda manduni chankod nyamule nong roine. Jo ban lingwa seme, there workan edi altin kontin lanwere we mon keleu. Bana right, jo me bana jalinka kwi Africa Union in detail. Ngume shala de Africa Union on ikejan gwasme tema gore liang along dia wajaka kon, And wala chang wel badak, kapai badak, ronkine dangra widjan dangra widje. Ane di ti di chwal ke Africa Union tini laken din laken karya la din dingai kon ke tilana wia ganka laken din laken ka jaka Somalia laken din ka laken ka jaka Congo biken ka jagona dialten kon tinde korte keten goten kon ken kore ki ken din nangten jen South Sudan ko kon rek kwiden wala jo wanda na kulela very surprise ke men gay kon jo gay kon long ko kon non ko ban rek ku Africa Union min pai ken goren tama so new the general Kennedy ala tite shalka Africa Union ken chikono be chola shikatiai but ken shunken kelke kuma kiir mayardit chikala rinone ken mete kon te sha logono de koko kuma dung South Sudan te sha pin South Sudan no chikande kokka match winner ke international community ken entamati nei nating kontela United Nation ko de ken army embargo de kan ko lift kenene de tayda ne cha kum so Sudan cha restrict je ko chikande ko ko match rayna mray kon kene de ko palo de ko ko match muray kon tema even civil activists like den termanyang teria ka lonka me cha gora Africa Union something me cha expect keke cha gujino dar bratodien people were expecting them ko they can a pressure ko they can dakrama cha de kan lon banana me chicken ladena pai ko ragi kwidi no ken melet kene chicken gore mala no bi mal be bere wika South Sudan gor ken kuma South Sudan be jeg ba dek fin na me mtelar ko moji Africa Union gi ken wa ma na kan wer gwada mene nakana sing chicken wer ko den meji ko toria nakake ke ken entame gor ken ba South Sudan ba je mo kamech mej ba kula nang wujide gwani motela mal so cha message dung nen the content activists right we South Sudan I went through their social media so she got surprised along Ramadan and inshallah da kuma kiir mayardit so me bej so cha expect and me and go there they jalat Africa Union and the Africa Union they can UN Security Council or they can get no ijaka kuma South Sudan ko be can take a match ki bigger match and be can ka cook Canadian kono gor ken kaka very surprising to men bi angai gwadame kuma South Sudan ko kor gwade dan gwade dan cha me cha ngugo no ken chicken book ka match me cha la no totally they are not going to buy anything any weapon ka country in the continent rare. But Misha violates ne wale kume dung South Sudan na mo and army embargo. To find the Africa Union to fail, to find you got chike fail, find Africa sorry ne reconnaissance ke international community chike fail bane ko biken en agreement dan biken agor me cha tan. Me sha lugu ji UN kane de lar no ko South Sudan is na karodiana meje ka cha gor no ba galele ba kamke meje kan woka metar wal metar ke je mechik kum South Sudan mechik nyogo tich me de ne de jalgati unified force me de ka lalat alo de ka dagre wi ke South Sudan ngayen me dane chikan lat ikala de wona na ti ken UN no kama ne mech kwane ala ko bine mech bine ka ko jen gwada dane ti dakro ma chatera ko ne woke gwatel mlare wala ku je no gulle de ti gulkan te tetten kan ji Africa Union ku kala ti jen tema ijake kume South Sudan ko bika mej biken kelele biken ka kukho en peace deal me mo kan lada ke UN no deal mäcni mo walade lat ke je eti Dr. Machar jor e deal mitedi so nyu de jeno Africa Union jen chaje gup kan chaga mo ke yo ya mo ke yo kir ne ti mo de goro de malder bin ka South Sudan wo kan tam wo kan mi yer kaneja adu bedien me they can allow
enwo be kume South Sudan be nyoga mko ka met gwan mitele kamal ya de ka met kogode met de ken ka kok enemy tinakula agree cha de ni cha ka unified cha ka integrated into one force de ni South Sudan ken de ni so de ni ken yadi ken de inja kremacha that is when they can say that okay ne tie ko shi ka tega mata maka shi ka tega mala unified force me Michel ka national army me a moy ka match aka moy ka meja ba ga should deploy gwamnatin continent ko tikitin ba chu nang ka nasir ba ga nang ka fangak ba ka nang ka mayom ke ba ga nang gwada dana daga unity state gwada kona gwe je no to kurtan ba den ba ka nang tin ko bi kula wulet ala neutral and enemy but cha unification of forces cha je de lat gwasa nana ramadana kule la partner Dr. Machar cha mission me cha de la de te jor muku ka la lara teme en go yene meje ka kwa gurno ba ka release bi kume South Sudan bi ko ka match ala mi ji Africa Union ti ka lar mi chidena mo te kan ka chong mi kan Dr. Machar chi kan lele chi kan luñ den na de kan okay right now cha kwa mu go alon ko chi kiir kan Dr. Machar chi ku tere malka chi kore kon chi ku tok en tema a kwa gorije en go ba match ba ka tan baneneje tene to ngudre ti jena tene den konti kula la peace party ne ti kona de mal de kula gorka kwidien de mej de kula kokko kwidien no jeral problem jane jaga tijen jeral akol kor ku jane kaga tijen Dr. Machar jane jaga tijen pot kangchul jane jaga tijen gadoi lampoch jane jaga tijen onerba Isaiah Cole Alfred jane kaga tijen ne diala ti te parliament ti bombom special kuma spela wona ko pot kang ne kan dial de ko konun me gorke me yadit me gor jano bi malbaben e cool mitedi en mi cha chole tam ka jen gwasame ngada jen go na me very surprising right now can I think one no day Africa Union they can mission me they can a lot so tell rami me dong bu mat kam right corner ne I went through chawaka I radio getting con tinji kan ka gor right now tongami anoka jen key message mi shit ken meni reaction na ya kana ji South Sudan kene di ala content ka South Sudan ke we mon ke li bon tema reaction midit you know lat kenena mishit keneme che dia chong gwan mi mo kan Dr. Machar kan konluñ che dia chong amenetin kon tila jang panken da reacting kamishit keneme eno di Africa Union de kan mishit me de kan realika so munyo no jenodi Africa Union tikan gatit kali hada an liu kana rewike South Sudan milet kan mission me bika army embargo bika laro akwa je lift gwan mo kan mal kan kon ben kam kwa dangro wa kalonka misha galonya then they will talk about the army embargo they je lift kan the unified force they kula deploy they kula integrated man force there but right now without unity manan be ka Dr. Machar ken kiir telambu mun to medon bitene korten ko en meti kwa lara no baga no mediti anga muku kan lat so chana meno baga little bit okay kate ko de rin lat ala unified force the right kon go kwide me kaneten konin to kora tamaten nyinge ku mespela igo ko gwade dan meje kor meje to gaje re wiki juba ci konen ya all the cantonment site in the kuma spela yotin ya kama ga kuma SSPDF ya ne kontila unified force shakanak adoba dien malat kuka na clemento and wote ga unified force mo ba wala let ka dobe dan ken logo no ba mej ba ka kogne ne gwade dan go de unified force de ga shu moy ka mej de ga shu deploy gon ken shu kana look shu kan delay man lat local let ken gatinga katit kiir chikan gulla ne wote ka man me be kan ji Africa Union so mi chit kan me new the jeno malat ka Africa Union che chong tel ne ti de benan gwad men tame ete ke amin bago malat ke gwad mi mote South Sudan tere kur kwala kam kiir wala kam naka nga ko jen kiir me yadit wala chikan goro chikan Dr. Machar chikan bela loin cause me jeneno yes there to go no di chika na gorno ba Dr. Machar ba jelun ajen menen yename ku kan naitin kontila nuer ku kan kala ko ba kan ka penal bugo na wala men bongote konte juga korpente kon ngum chika lat nothing they did not say anything talbi kana lat
ke wi na siang te ka Africa Union bu mal be no mu che gore wi ke ju malagwi no dong bu mal bu ben but tell mal melet ken these people tell mal so and we should can me a reaction can eating one Africa Union melet ken she chong tell unify forward me de ladan teme e matke ka ken karamadan en tereje mire te jen ken kana kolun bi ken kula negotiate nyok and 2010 peace agreement akwa ji implement arel ke jeka ngot ki roine te chala te cha kwenpin ala requirement ke kwi malka ke kwi transitional government aka kwa meladbe ken kana korea leka no ken kana realaka dungmi idakre ma charte ma chabrar you know chabrar ke si pointe en ke mo yadit ke no gono ba 2010 peace agreement ba jo gor ko te 2018 peace agreement to collapse right now right corner che ngur godde to collapse che ngur godde mo right corner mo ngoda godde ntama si de ni ke mo yadit ci kan wari kana de la ngur mun nakana si kan de bok ka dor shal ke Nasser si kan de bok ka fan gak si kan de bok ba ka United State anyok si kan de bok Equatoria right now de mal der titin si kan de ni ba si kan ga de employ gwenatin content na tigatin la civilian shi na de nak miti mal mungut anyok bani an kirmi yadid ba tene diale konte cha kwanya Dr. Machar la ne ka chiga de wujba ko an power sharing be ka korke medan me cha mal cha tanya la 2018 peace agreement me cha tanya la do ne ba power sharing ba jalat bine Dr. Machar ba ka muy ka position ka bine kirmi yadid ba muy ka position wona ka pad ni tin ko ken ko shi kuma spela yo karwa da tere wiki South Sudan tigatin man pad diale ko ken but the Georgia no target kele weka Dr. Riek Machar. Whatever they do it against Riek Machar. We can go no Riek Machar me beten wenmo. Kaken kuken yarekume yarken ne content la this South Sudan la citizen ne content kule chuje teme. Kene yana tem ne dial te ko of GCAM yang no rob GS an ideal. So menen yana me katin dia lat korodian reweke South Sudan. Ketin kona nyoke lenin teme Africa Union new the general Africa Union they are not ready ko biken mal biken ngre weke South Sudan tele mishalo o tega mal ma gorkene ko na Africa Union teme cha Georgia no kene dialon kontin gwal mal gwala yar no kene let ken mishir ne me ko ba ngote ko ne ba ko gor tega ngote ngai konke ngote cha yapin ka 2010 peace agreement la transitional government chala de wonene menyam men gorke wa constitution permanent constitution de jetu bo ngoni man cha banyo ko dek de jetu ke leni mission implementation de chetok then ba chole chetok ya ga lung de kan maltu ka ko nin tetot wo shi la ramkel lat ke je collectively an ethic goal you know de kan mal pet but kwaje de le ke tet tele ngot me de te ko rundial me cha tuk na me ka cherna do dande na govern ke je kide na ro ke je shi me goro bi na jentena long lana la ka chelke anyok te ga disha draft na wal kwala nyong na ke use nyok mite mi sha banjor ba chula reje mite mi don gorge no ba matin mite reje moko ba wuch ba nyo yorar mi ci na nyur cha le ram kel ci ran le ke char ko la je ke char ne dial ko do rin kon de wi South Sudan 64 tribe kan dial gorge no bi kan dial britain jene ci na ti jene ne kon rin chalge spiritual leader ala local government Nathan Conde right dewi ne Canada kan part of melat ke la permanent constitution kan de ngot ken de ga latin ja kule jogo no sha ngot kun cha de latin ko ke jiwal ke ken de ngot ken de ga get involved alo de ga te power but de ga chit ke king ne ti ga mente azande kingdom te sholo kingdom te ke Nathan Conde ro kana antame so the reality lat ke a kiir ke system gorje no chikum South Sudan che boniam china bute kamal baden kole cha nunga Africa Union e gor ke no ba unify force ba je kole deploy unify force tele jere wika South Sudan tem cantonment sade ken chiga jen SPLA yo ka dor ane de ni kim yadit ko kan de konte kwa de ni Dr. Machar kwa la naka ken so tele duami mo mi de unify force de je nyoko model ka jeka enona ngai current political security situation tente wite tenantama kanga yana no first by president Dr. Machar tere tijen aka kona luny you know aka kona luny mu waje luny den bagwa ko yana Africa Union bo chol kan dial confidential ke high level dialogue
enona en wo roje eno ka kwiko de ti dial de kala let ka medan jene kana tele mi kana longa lene ka kim yadi ku ko lo chu den teme mi chigo chubo gonne tin kona chigo ten so mi chit kana me ngoda kan chigo shot pan eno de Dr. Mata de jalun they retreated that they are calling the government of South Sudan for an immediate and unconditional release of the first Vice President, Dr. Machar, along with all political detainees. Right now, I'm right corner. Joe and Chicana, Muku reaction to Tupku Kidame. Ken, Shol Kano, a major Kwalao, Shol Kanabango, Dr. Machar, Aloinkaja, Uka Shua the Chica, Waka made a Matiga Wiki Juba, Ken pressure. They have done nothing there. Right now, Koti, Lat can no take army embargo, mid they lift. So jo mshit kene me jaka no kume South Sudan ko bawre rika jaka no bi South Sudan batere kori jaka ne South Sudan ko chebete kamal so jo me gori jen wo dijen linka do badana sha anu ka je Canadian country la Africa Union mi jira ma jidit gono jin be nyane ko ken anda man do ni chan ko nyamale ya no right no gwasme ane ban yo jegala rodian chuje pero jino bi char bi ja tub mi dong te milar mi tel milar tel problem tel rek ko di as long as jege information go tel problem so thank you ane ban yo jegum rodian be te mal boy